Maikanem abilin. Tinapalabas namuan ni Victor ada Bart tinang patay kini apong naakulas. Nasakit tinakam na ket nakuna namanen iti bagina. Ngayon tun dumakkel da itoy ket balsen na dagitoy. Iti met panagururay ni Ela kadamang Ignas. Nakangeg iti tanapag ti kabalyo. Nakita na ani Bart gayam tinakakabalyo. Ket dita pinataray na metlang ti kabalyo na. Tad di na kaya't amakita ni Bart daytoy. Itagagayem at tuwin tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem abilin. Agawang! Diyak kayo ta makita na kay Bart. Ang mga nanya ti aramigan na kanya. Sumarteng ka! Pasiragan! Ilibakan ka, Ela! Ela! Ang diretso tayo si Mansion! Kasapuran ka, Ela! Kayat! Ela! Nut di mo kayat! Paltugan ka! Ni Ela day Jaya! Kamatan ni Bart! Ho! Nay, nagpaamyanan ni Ela. Sinurot lata ni Bart. Mang Ignas? Victor, bumaba ka pailaan. Sarunot ida. Saan, Mang Ignas? Duata? Anya? Sige. Hey. Ha! Ha! Ela! Nudi ka sumarteng! Paltugat na kabalyom! Kasta, ang tunog ka, Ela. Ala, bumaba ka dita kabalyom. Apay! Agkasakay ta dito'y kabalyok. Agawam! Anya? Saan ang mabalin? Di mo kaya paltugak ta kabalyom. Ala, bumabakan kahit makisakay kan dito'y kabalyok. Bart! Amok apil-pilitan manin ni Ela sumurutin ka. Kaya't kamanan apalagipan. Ngaimbilin ni Senyor Simon ni Ela kanya. Kahit no adada ka sa mapasama kinukwada, sikatag sumbat. Manakibiyang ka talaga. Kaya't mamsama ti may raman, ha? Kaslad di nakama mo, Ignas. Kaya't mo, tapog sa tanas mo. Bart! Napatagan ka da Senyor ni Ela. Iso adi mo kumagamdan na pag-aramitan ni Tidakas. Amamukan! Palubusan mo ni Ela sumurot kanya. Agsubli kami ija asyenda. Anya? Wah, ala, sumurot ka kini Ignas, Ela. Ngamsan ta pa nalpas. San pa'y nga itati gundaway, Ela. At danto na saya ta gundaway. Daytay, si kanto ti agdisnudo a sumurot kanyak. Ket, nasamsam iton, ti kinaragsak. Timon nyo. Ignas! Mapan kayon! Ela! Umalikan! Ala, siya kaunti makaamo kadagiti kabalyaw. Ela, mapankan di tadak kilabalay. Kat saan ka pailaeng arumrumwar? When Mang Ignas? Narigatan. Amangan matkit day, no sipsiputan na kaday Bart. Kat pilitin na kamanan na sumurot kun kwa na. Demonyo at talaga day Jay Abart.
Hindi pa'y lamakimat. Ante Ela, kunak no dakas yung tinagbanagam. Kunak no pinatay na ka lalaki anang kamat kan ka. Saan, Victor? Naimbaglakit din. Tada ni Mang Ignas. Tanuawan. Jak amon na niya't inaramid day at tao kanyak. Talaga nga awan bain na. Inton dumakelak. Paltugak mo't day lalaki. Iso tinang patay kini apong ko akulas. Anya ti kinunam, Victor? Basta inton dumakelak. Paltugak mo't day lalaki. Victor, uli tamantay ko nam itay. Iso ti pimatay ka ni apong mo akulas. Wananti, iso. Anya? Mang Ignas, anya ka di day ana ibaga ni Victor kanyak. Ni Bart kano ti pimatay iti day di apong kulas. Anya? Kasta tinakunana. Iso abalsan na kano apaman a dumakal. Anya? Pudno nga dati imbaga ni Victor. Awan pamanagnag na iti dayta. Narigat nagsasao, ngawan pamanagnag, Ela. May sa ti sa una, Mang Ignas. Balsan na kano ni Bart inton madanon ti aldaw. Anya? Kat di pa'y pakas daawak. Agngар-ngariat. Kabayatan ti panang ibagbagana iti dayta. Talaga amadlaw. Kagura na unay ni Bart. Kasano nga ibaganaan ni Bart tinang patay iti day di apong na? Di na kun sinong batan. Basta ti kunana. Balsan nanto kano ni Bart. Padasek akasarita. Amwag no apay akasta ti bagbagana. Igmi, kumusta kayong matan dito'y kataltalunan? Mayat mo't Ela. Ar-arami din namin nakabalam eh. Tapno nasalon at dagiti mula. Nasayahat mo't Anya ngay, masuswelduan kayo kadimot laang iti husto? Wala. Ganti nakabut-butang no dadumakit ni senyora. May imbag ni Senyor Simon. Ngabayin, manakawat. Mawatan na kami taga Sinda. Nanos pa ya. Talaga ang naungat ni senyora. Sa bagay, awan da ita. Awanan ti pagbutbut nganyo. Kat mo dandani nagpilipinaltugan. Ha? Naimbag ta sana ka napuntaan. Anya? Iso ano adda dito Sinda. Ay, sana nagpakpakita. Ang mga no'y paypayso ng timang paltog kanya. Mang Ignas, rumarak biit ha. Adalamapan ko sa rungkara na gayam ko. Kuyogan kan. Saanin, Mang Ignas? Kabailak tag may maysa. Mabiitak laang mat. Agsubliak mat la adagos. Amang ano masalaw mo dita dagiti pasurot ti amo tayaw. Kat pagaramidan da ka iti dakais. Mga rami dak iti pamuspusan. Tapno saan dak amailasin. Mala. Sika nga raw ti makamaw. Agan anad ka. Malagip ko ni bakit sila ako na manasabat mo di ija sentro, Inga. Apay. Di mo ka dinadamag. Maging gaita at dada pa'y lang ija kalapaw da. Uno, timanaw da matanakas ka data. Jak meten na damdamag day ta. Ken agap apora ngamin iday. Kat apagbiit la ti panagsarita meg. Ay, naimbag da pa'y. Sanda nga inagaw ti dagada. Yung data ay awanan ningga. Talaga nga awanan tinamna matapaya maisubli ka data ti dagata. Na iso kumamay ti patawid ta iti kakaiso na nga anak ta. Bayamon lakay, dagala day ta. Dagala ang ti inagaw da. Saan ati biyag ta akas kanila kay kulas. Ay, masaya nga na ka talaga. Tawid ko pa'y dadya daga kadagiti dadakil ko. Ay sumot ko mati ipatawid ta iti anak ta. Saan matkit diyan alawa daga.
Taumdas lang asukayong ta, pangalaan tayo ti inaldawa pagbiag ta. Hanggang nagpukaw mo tayo. Bay amaw, awanan mabalinta. Agbati ti dua dito'y mansyon. Agbantay na. Dagiti daduma, sumurot kanya. At dapag natayo ita. Wait, boss! Siya kung timay sa nga bali! Sige. Ket dagiti daduma, sumurot na kanya. Sarong karan tayo dagiti mula nga espesyal. Nakitak. No nagapit dagiti agbambantay. Ta sigurado, kwarta manen. Boss! Boss! Aggunay kayo. Da kayo, asumurot kanyak. Jay lugan ti usaran tayo. Tapno adda pangiluganan tayo. Kadagiti na apit, no addaman. Victor, nakatugaw ka manen dito'y sirok to'y dakkel akayaw. Agpampanunod ka manen, Barok. Victor, kaya't ko ngagpudno ka kanyak. Mang Ignas, anya ti pudnok? Naibagam kin ni Ella. Ani Bart, tinangpatay iti daydi apong mo. Kasano nga ibagam, nga iso, tinangpatay. Kan saan mo met anakita daydi apagteng? Basta iso tinangpatay kiniapong ko. Iso! Victor. Awanan ti sa malipay. Iso tinangpatay kiniapong ko. Iso! Saan nakabas na mailasing ni Bart? Gapot aglang langak abakat iti daytoy akawus ko. Kan, addapay sa rukod ko. Sakat, kundi ko buak. Umunagak pa'y dita simbaan. Taag kararagak sakbay amapanak iti tanam day di Marina. Kan, sarong karak magtanti kalapaw na. Ha? Adda may sa atao diti unag. Adda iti sango. Agkarkararag. Asino nga taday ta? Ha? Dayjay. Timakdaran. Umayan. Nakabelo. Katdanda ni saan amakita ti rupa na. Gapu iti suot na abelo. Aday ta. Malabsan na kon. Asino nga taday ta? Agkararag ka kadima at kabsat. Ha? Ti boses na. Mailasin ko. Nana Sela? Ha? Nana Sela? Si kakadiday ta? Anya pa'y timapasamak iti daytoy apakasaritaan. Gagayem. Di uliwan na denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. May kanem, abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon, Jun Ribotazo. Sound effects, Isagani. Technical and musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. May kanam, abilin!